Osofoji. The real sense so. Uli mi be dia dance yes koba. Osofoji na maji. Osofo yes maji. Sa. Eni ba mo so na maami eni me yata. Usi ebele oye me kuni. Obe fi so bu aso de wa yo atoye. Ndi se sofo siama ekire mu se maami bi dada no oton ne mama no na wie na say mama party na wode ne dia na say wayi ne yire no ama frisa wade no enwi fon awokwan bi so pa ebi say oba warefo ye kon no okay oba warefo ye mpe no oba warefo ye maye ni nye no ho ewo akono kwan so but aware ni gu abusua etena se gu aware no na asafo omo ya aware ni mo nyina ya dansefo se ampa aware na gudia anokwa sof maame ho aba be dey abeda kwan ebe de wo sof ketuwa no wo betimi ahya ase ama wo do a wo maame no wadan ne de Abusamu akwaba edeba too much GH so na macho sabra so no yet na say dia na trending issues political shows making news and spiritual programs na bibia na edeba na sabre ebusia video bi twagu media no so de Ghana fortress we die akoko amon prensa na Peter yi Yesu maaye kame se Angelesia makoko amon prensa we yi ne yere ma pata ma video bi a wo kire se wo no de na ko nim hwio no ya bofra ya wodi ni sofo ketenkete odi ni nase a ene no be hwan se osofo oje na maje fa hofo afifiri na me de bufa je shirt na maje ne ni ba na hoso no na maame no ene na ko wi ewo mpam osofo ji pepa ofifiri na ma pepa eduru ba bie osofo ji shirt na fa se na me so maje mini se maami oye me papa oye matoye se ni trim na komemo no ono a ene wonim Osofoji. The real sense so. Uli mi be dia dance yes eh. Elipa wataye o papa no. De be ubi opuno. E mani be wurem. E ba sa no. Mini se ma mi pe no pe ma asem. Enye bone kwan so. Se woni de na kuma mu die. E woni tirim nsusu ye. Elipa no usuo. Akwada enkom saba me so ya me wo me so for panyin na ase ya me so me koba osofo ji na maje osofo yesi maje sa eni ba me so na maami eni me yata usi ebele o ye me kuni obe fi so bu aso de wayi watoye ba wayi watoye toto na eguna o mia wo se amanko Osofuji maami ni ma Abusia video ni akwa kwa bana ne mesa ka menyo be mana na samoa wo menche wa ha mesa wo bre ka me ho ne ma na akwa bana fe fa yekomo no enhwehwe so ana mo akwa ba ejo so meni aba papa bibi aboko nyame adom na woso de nyame aseboko sa ready akwa ko video ya ba mini kanyo adwenche fa video e kuti ya si ama kire se ono de na ko nim de akwala afi neja wo fifiri si wo nyame so mu na ne kondo no wo pepa so be so nyame no kuremu na ohu ya ne se maami dodo no dada na ne ba ne hoso no na wo makuwie wo paso ebi kire se se ba se ma kan ye di akoko amon prensa e wo mu se wa mo ne yiri ni dindie na so ne yiri na no de no wo yi na ma ususu se mo yi ne yiri ama me gidi se asiama se mama party ho asem na wo ka pa dia na se wayinama okay because aware no engui mugusu ware enti mugusu ware no yemfa aware ni mu nsem na aware na hyase mu nsem ema matudwa okay ya wadi aware na gu amo separate anu de obi bisa aware ni die si mu a obetimi akirem but ne ya mama party nso nyina ni twa se otwere aban kukum aware ni enyi ni se agu divorce letter bi amai ndi se software siama ekire mu se ma me bi dada no oton ne mama no na wie na say
mama party na wode ne dia na say wayi ne yire no ama frisa wade no enwi okay send the okay also say mama party na wode ne dia say wayi ne yire na ma frisa mama party asemi bayi on several occasions na esiama ba sorry dem aba betire se enya ade obeyi ne yire na ma enne no wochina na obegina na chipampe kusi se enna dodo wo mu de ama no obetwa wie na waba ebi kura na nyame ya adom na amnesty bi etimi akokama no kura waba betire se odokwa na wo ye otena as virgin about 22 years we hu obada into the 15 years no wotimi etena se na yenhwe asaman kasa na esiama eka no esiama ye sofoketwa awudi sofopeni na ase ena ne yiri ware no na enne wa no akasa so ababe sofo a ne yiri ne ho no wosile ywana na mu a wo ye asore no na yemfa kototo enne asofo nketwa ni ebi ho na yenhwe asem esiama eka ebetimi abase eyade asofo ni bibiri na efa saade ni obi wo ho a wo ye sofoketwa wa asore bi mu sofo ma me ne de na efa kwan bi so a ontimi mmosofo na mane ade na yesema kai eyade a ekoso bibiri won sori enti saa no waye be ma no mimisa se wo ye sofoketwa wa sori bi mu na se sofu maame no take advantage of you na o ma wo niema what we say gift ya maame di ma me de nyame kwa na me sofoketwa wa ha na so me nkwa na wo ma me gift no ye hwe se ma se me kai wo se gina waje usu nim se jijiji ya wuji enye ji ya wasa woji but oje eti asofo nketwa na wo so adfudie pe na ye o mo se den no ede na wo so betimi akatwe sa asofo all right me nyaba me say ayade aye koso se de wo kan na urora sorry ni mu a aye hinkasem but aye no kwasem nso enti se obi ye sofoketwa na wa sorry bi mu na asori ni mu sofo maame ana asafo maame ede ne ho hihye no wo saa kwan bi so a ade e wo se bi kan ba wo sofo ketua ne tirimu ni se ede na ewo maame yi tirimu nti a oye madoye wo se se ansa na ni frani beto boa ball na ne nan ejina ebo so enti wa prepare no ho nti na so wo beto boa yedai abo enti osofo yere ana asafo maame che sofo ketua de eche instrumentalist adie eche dikin adie no awose wo nipa na wo che wade no wo find out the motive behind intia maame ne de ade che ne yede ma okay wo de wani tufomu din a nipa kasa nipa ne ye ebe ma wo hu de ekoso wo na dwene okay enti wo be hu na ubati asi hu se ensem a wo ka no anane ni ye ni su ni nyina eye akono mu a entempara waya sofoketwa no awo se udwane je wo kra enkwa ebisi wo bible ye hwe Joseph a okay Potiphar yere tu na nisi Joseph so pa wo chenade ma Joseph ni ma Joseph ebe pe maame ne so asem okay enye kwan bone so but at the end of the day no Potiphar eye senka o seduce Joseph ehona Joseph gina se bema gina se o Kristo ni abrantie ndi ene ensori na ye wo mu no se o edukura na enye sofo abrantie bi akwa sori na sofo yere etu nani ayedai esini so awose hu se maami kasa edukura wo ho anadwo be 9:30 na osofo maame wasafo maame frewo anadwo be 10 no frewo wo peke ko no nso a won hye dan hu nkomo bia ono wo wone wo bo asempoti bia wo ka sa anadwo 9:10 na wa frewo no so obi frewo within that time na is either say bia waya wo dofo ana mo betwetwe nkomo sa abre mfise sa abre no ewie mo ayenu aside that no so we flow 10 11 and they say emergency okay enti no wo flow sa anadwo fa no afi wo sofo maami ebe flow yi ko bi na ho ye ko bi ene utimi didi okọ adwuma mu na adwuma mu tisai we ye be ma my friend oh so sofo maami odwe na asore ba ho oba
ena wo bisa na asore ba set say bia na asore ba kra ba asore wa no fin bi o he na asa bibi nko yie enti sofuma oyasafo ni nyina maame ena na asore ba ho fa no ena wa hwe de wo se ma asore ba asa ni mebi nko yie ma enti mi bisa na se ne ho te say wadidi se nkanye bone but ebre na wadi bisa sa nkomo no e ma yehu di opese wo kire o se bia sa abre no nya akwan fafa me boa oboa o agenda enti we are branching na sa nkomo no e kosoa awoze wo se maami ani yedai ejeme ho okay na wo nti ase mu no nso wo se move maami meki wo no so ope ana wo yedai ompe there was of kitwa go ha obeka so ndi obeye okay but there was of fu bi so ha no so enim nyame asem a ompe abrabobọ ne abọ ontumi nye saa de ne da efri se wo kwa akotwe empena kura wo kwa akofa single lady ne na tena kura no eto da ya na ekire nsem no anya asem kitwa saa na wa extend to obi yere empena che kura mpo no aya na ya mfanefo na wa promote wo from empena che akọ obi yere anzanzo akoyi obi yere saa keke o wa so ya wo mu no osofo panyin yere anu odem enti eniye bi saa koso a wo abrante na wo sofo oba wo be hu se maami na ni ejeme ho okay na wo so wo tu hufu se sa adiche bi no de brewa o momi me pa cho me da wase o momi me da ase o we de ni obi ho because the more na wo ji ade no na the more na connection no kese na yenhwe o se Ghana de ya na abibia no ye de ya mamre ene ya mane ye taibo brapa no na me dance o ye kopie o amafofo so a Ghana ha no ye wade bi se sepanimu che wade ayempo opu a wanchire bu amfa ma no eti se sofo ketona sofo maame we kra ya hoho aho ed ma o se sofo maame etimi akoto shit no de abechew otimi ato handkerchief sets no de ama e bia face towel colors wa packaging ne kama no de ama no eno kra no wo je no eye wa hoho aho ase sofo maame etimi achemade enti enye den fama no so be ka se mempe all right le kwan so de kaboni bi anim se wo sofo maame chewade na woji but adwene na etachira maame ne de chewo sofo ketwa na de ene sei tina na me ka se nipa ne kasa ohu a ne ne ya obeya akyerɛw se de obesi a obesere akyerɛw wo de toto wo mfefo asofo a wono wo mo asɔre ni mu a ente sa okay there's a one kwa de maame ne ma special treatment enti eno na wo se signal wo ma wo se me sofo panyi yire na ni je me e ba jo so atemase enti unhu sa pe na wo so agada wo ho se anamontuo yi metimi ne maame yakwa akotu akoye bone tia me nyankopon wana okay se wo mpese obeye bone tia nyame dia afei wo be pen wachi eno na afei adeche no afei die ebeba but o mo me dase o mo me we die me obi ofie asomonko no kwasem ti wo reject no onu so be hu se am say abranti niema me yema ni nyina no ase onfani ti nyadai eni ana wo pese wo say hu ma me ti mu adwene a wa ba ba cha wade no wo hia wo so pupanya o se da we de mama to entade bi be cha mi ndu ko a aya da na se mame nti o boss format na o so pupanya ko dufu ya ja to fi no kwasem se wo pese wo hu se maame no eye fanya dwene no wode wo hu se wo pawasem keke okay eto wo se adwenbone taachire a so fupani kofi no eye se me share Felix na Felix say wache ne niema bi ntine na wasemawa e wona maame ne yembe hye no efi se enya adwene mu fan keke ni mo ya tenka ne akonum e na wode be che wonti se wo watimi aboni ni kuna mane se wa be che wade to wabona mane dia na odo se ene me to aso ara abranti oba mama da pa adedi
Tubo zo betwitwa ne nsam so. Nana yenhwe obi a wasi bone kwan so. Sir. Woye ne dan a obedi bone no. Sir. Ana obi a wodi bone so ya na owo ho akwan bebre. Ye de hwe saa bomo fraud ni ade ekoso ikura na. De bia foforo ba. First na sister ni o London. They say so ma say this can be go phone so. Oh me buy yare. Oh o buy yare da school we ye do ba ko hospital. De bia mo de akwan foforo ba na me ka bi se wo se wo mo ne so for penny na mane se we bia mama che me say to kwa da na sema me. Oba a waye na adwene so obedi bone no. Entimi ma se owo adwen foforo wa kire de. Okay. E na ode abechew. Sir. E na wabodi kuna mane. E na ni kunu be efre ba tens oh mama na me hia wo ba no. Oso oda so nyame hia ade atoba oh me say ayo me kwa me ko hu na me fe me kwa na me bo amane me we fie se ma bo amane. Yes, o de bit so for no. It sa no be den wo hu se adwen boni ni akire. Okay. Esi. Wo biti ni kunu. Wabetoa so ene wadi nkomo. Okay. But ye nyina enim se obema na oba anigidie mu. Menka ne sa obema na oba anigidie mu no. Yenye nto abonten. Ye wodem kokuam. Nti me gidi se enkomo a sofo maame no ne sofo na branch ne be hya ase adi. Ebe wie besrame. Aya hia me ha. Sa hia me ha. Me wo ha wo de me twa o ya abra. Eno so be mu pe wo ya branch wo se ya hyehyɛ adwuma to hɔ a wanwe ya ebediw. Edine ukɔ na mpa bi a guest house bi na maami aloje. Na ukowura dem na ne te hɔ a hɔ na wokɔ akoso ogidi are. Hɔ de wo betimi afiase. Wo betu saa na mo ni bewie na nsa na wo be kai se wo ne wo sofo panyin ni mpon yire na aye bibi. Saa bere ne nso no na wonye aye bone kese ati awrade. Enti agro no ba ofie na wompa na wato wubu. Ye mon kontine ko hwe. Enkohwe ankasa. Na ye hwe asiama ene ne wi aware. Na asiama ye sofoketo wo na asori dem. Saa bere na mama party kunu ewo ho. Sure. Na oni nyina eye asori ne ko si se o ma aware no entimi nyina ikuye. Na wode befa asiama. Sure. Dodo na yehwe enye asem ya atom ma party akopie mu wonsa wo mu ya anka ma party bobere kura na huso kura sesaye odi asiama ho adanse pa fiso ware no kire se ware no o bibia koyie ma ne body kura sesa ne kasa sesa ne bibia sesa ne kunu no kura e de achaw pa na machire kwose wo sai pen ade so wo mpe o nya ni kura asiama bibi wo ho na wo nkonkofa e dada no bia na sofoketo e wa asore dem hui odene ato fom ahu se aware na sofo maame atimu no emwa no enkoyie ma no maame sofo pani tete maame no o ma maame na ninye bi kwa na o twa fa kire de tete maame no bia na efie wo teatea no bia na asetena mu na ngase wo hyeda ma na eri na ninyi aware na wo sa aware obati hu die na ninje ena sofoketo no he ya na niji maame no ho ohu kwa obefa so obeka ena maame no so bia ne kunu na etete no ena wo po obi aka na asema kire no ena wakoka kire ne sofoketo a ena akoda ne nkumudie aware ne kogu se na esi ama de ikoye na wo kohye wo se na esi ama kohye wo ya eno no sofoketo no wafuma na Ofon awo kwan bi so pa. Ebize oba warefo ye kono no. Okay. Oba warefo yempeno. Oba warefo ye maye ni nye no ho ewo akono kwan so. Okay. Osofu panyi ena ne yira. Se aware na achia. Se ebu. Enya nunto ofom ema amame kwan so aware ni muye no. Sofu no why a big mistake say. Ugina situation na ekoso wa aware ni. Ema wo de wadini ko di osofu maame achi ana maame na achi se yira awade ni begu. Nti ene maame so mi play the cards. Yi se de be ya papa kwa Nsume ni enya mama. Se maame no wo ye. Wo hu so yo ba pa. Bia wo ekura na hu so hwe. Wo hu se wo yiri yo ba pa. Se wo handle ni ya obeboa wo pa. Na wo hu ni so hwe. Sofupani Nicholas Duncan Williams o kan sembi. O se aware bebre wo ho a enye nyame na aka bom.
eya na ese nyame aka bom mu obi atetin but aware bebre wo ho a eye nipa akono ne ka bom eye busue bi si hye ne ka bom eye nipa adwene bi ne ka bom eye nipa na tinka bi ne ka bom enye ne nyame aka bom sa aware no etimi gu mane yeyi ono so fene class da kamina sa ware egu pen asofo bebe wo no ma ware egu pen enti se sa no na sofo pani na ware egu because o sofo pani no ware ni nti no sofo ketwa no hu se da bi we dia ware na gu a wo timi kwhwa wo mane yeyi okay obetimi na emom no me masemo America ne se aware no nyanwu ye no Bible say oba kwetwam na wo hwe no e wa akono mu a wafom sa na onyankopon asemo ye dai eka se oba enante oba nam ne baabi na wo be ma wo hwe no wo akono mu a wafom enti no osofu panyi yire aware no problems wo aware na achia ebebu enyamu ya kan se mi se achia na nso emu aboa ko be wu no wu ya sa no kwasem enti no enyamu ye ne de enko carry hopes awo maame no ho anye sa wo be ye bone okay woni bete no na aware ni nwi na sofu maame ntimi jai sofu ewom se sofu ntreat ni yie ewom se sofu emma na ni nye woni bete no na wo momodi o situation na chi ama woni sofu maame akoye bone the Bible say me ni nipa dodo achi nkoye bone ti the first aware ni igu no enwi ni be wu na ma nya enwu a yeah from the drensu sa okay enti no sa na menya ba etie but aware ni gu abusua etena se gu aware no na asafo omo ya aware ni mom nyina ya adansefo se ampa aware na gudia anokwa sofu maame ho aba be dey abeda kwan ade de wo sofu ketuwa no wo betimi ahya ase ama wo do a wo maame no wadan ne de na no kura mpo no awo so de show tinze nipa be ka ho asempa se na se wo papa wo ho nyina na wo si akire sa okay edi bibi se no yatase no banyansafo awo so nya abotre me bi kura afibi ana amfimi nu bi be dey ebe toso ansa na wo wa na motuo bi wo sofo maame no ho a watu ye komo no AC esiama obeka se so far how far wa conducting ne ho yie watimi agina asori a ne yidi je achi ono ne yidi kita hodie enkwala ewom no obeka se wabɔ ne ho mode se bema agina de ama na here nana wabɔ ne ho mode papa okay pastor Siama wa ya de because enkomo webre na ekoso se wode na dwen na ne mama party ye dey ete bema wakwa aware esensen bebre na nipa binum kafa pastor Siama ho beron se wo ware odofo a amane hunu mu na ama hu odofo no ni gina pen ewo odom se de ete enti pastor Siama etimi aconduct ne ho yie wa kire wodo hwe a wokọ mama party wokosra no o show no affection no the only thing I say mama part any freedom for now enti waya de na ye nyina yesere mpa eboma ne se ongusu nkura ne mudiem na Nyankopon enka ne ho because enye easy e was a period we mu na onyere ne ho emfa support no entire mama part echi that's a boa obo ade ya adomu a onyame de bibia nso no yona obetimi ama mama part aba back no matoa oma warriors abusia eda sabua nyame wo bibie ni ho a eye ne yona we ni ensam ya nana asamoa editwa ato ma ye mesresa wonso ubija wadwe nche e wo comment section ho dia ma me na fei we me subscribe button so dia chemi eye too much gh eye akaisa wo de be wo beka ho sa upload me to mpe one first person ya wo se bidi kan akabi all the social media platforms so ko ha eye too much gh o subscribe no like it na wa share na wo nya bi so anya bi ahwe dark gold enemy din ye be say share